I od mog tate. I od mog tate tata. A od mog tate To se podere. Lijepih je bilo ne o nečem lijepo, nego baš dobro, nije ni taj toliko loš, ali je bilo puno ljepše. I tako da ni Lidija nije mogla, ona morala sad ostati tamo i dalje, pa dalje. A mama je šogor. Ja volim radio običnu svijeću. to možeš staviti. Hoće da ga se pali. Svaki dan ih mogu prodati. Samo ti kažem da se ne naruši. Daj. Oj. Naš bon, taj sam. Tu su pčela, ovakve